ngena yenza ka nongonoko na wena murandzo wa Mingiseti Vutomi mina passment of nongonoko wa Swa Vutomi nakambe amkhutaza ku kuyitsalela ka mwedzela mavonelo an'we na matirhela hina tsala kwalaho ka tirhisa email address kwa passingov@gmail.com nakambe u kota ku ta kwala ka WhatsApp ku tirhisa nomboro kwa 0774232478 Vutomi mina passment of uranda uengisa nongonoko wena uri majijimba chiteya gwaseche maripete ku J19 boli mhlanguleni gondweni ule 25 kumbe ule 14 ule kama Phanani ule kama Tsena ule kama Mphakati ule Gulungweni kolomo ka Vivinya chagwaliva kuhike ni mina passment of nakuyamkela kwala ke nongonoko Swa Vutomi kumeka uri kona siku la 10 June mudzivela kwala boli mhlanguleni twa ku ri na xiendleko xituka xirangelwa hi bandla le Center for Cultural Development Initiative vatu va kha longa hi swa ntlangu wa 2017 wa Great Limpopo Cultural Trade Fair kumeka uri kona u ta byeliwa ku wena u nga kumeka ka endla yini ni mina passment of kwala ke nongonoko Swa Vutomi. Kana munta mwananga nuna wa mwani itata mwananga ningi sonita nuna wa mwani wachabiwa ila ngutanene kulungisela ntlangu wena wa Great Limpopo Cultural Trade Fair 2017 ausitiva ke Mingiseti kuna ni siku la 1 July tova inavona Dr. Thomas Chauke Atsovani Stadium vatu vakavaembelela nakambe xiendleko xingatsondana ne ku tlakuseta ntlangu wena wa 2017 Great Limpopo Cultural Trade Fair kumeka ku khomile $5 ya wona ntsena loko unavela ku vona Dr. vakavaendla mitirho ya vona a kota kambe ku khoma $20 loko unavela kumeka u tshamile na tona tingungula ke nge wa VIP yona ka VIP ticket ya wena swi endleka kwala ke nongonoko wa Swa Vutomi Vutomi mina passment of ika ikhesa hi ku isekela moendlako musi wa muranda loyi nawe na mkomwana nsati wa mwana wachamiwa nawe mkomwana yingisa nsati wa mwana imama utetsikela varandzo va Mingiseti nongonoko wa ina awukota nkumutisela xikhati xa marungula anakambe alani ka mchuxeka ku hitsalela tipapilo ta n'wina muka murungula maxaka a n'wina u nga mboli mbilu loko ku ri kunani ya wena papilo itile khale leno hayi tikona u ta yitwa lin'wana siku eka hi haxiwa kwala ke nongonoko wa Swa Vutomi Vutomi mina passment of nakambe tsikani ku isona ni nga mkhomele ake nongonoko wa ina wa Swa Vutomi a yi hlangane kambe vhiki tako eka ni mutisela nongonoko wa n'wina ni ku muka rivali eka ya boli mhlanguleni ka siku la 10 June hi mudzivela wa le nga tlondana na wona ku ni xiendleko xikulu ngopfu kuna mwana Mingiseti anga nitsaleka kuna nitova ni ri kona mina ni ka ni dengezela ephapha hayi silo sichukeliwa ko sweswo mina passment of kwala ke nongonoko Swa Vutomi kan ku salana amu engisile ka nongonoko Swa Vutomi muina passment of ai hlanganene kambe vhiki tako chuchekani ku hitsalela ka email address kwa passingov@gmail.com Swa Vutomi kai ku salana.